Adom Trotro na yewo adepa ewo labadi taxi station Prince Osu ewo taxi station ene ye world donor day blood donor day anyenye bia obedo wa donate blood da one unkrofo egu amumu kwa na ese yes o donate ni entie de Prince ene Ghana fo edi nkodo mo kan de afa ho chado ene oti se me pai dia na che se Adom Trotro ye dia ba be piemu e wo labadi eye taxi station wo ma o mo lodu e de ko chado ene ye world blood donor day ewiase ni na atu ene e de esi ho ye bi se o manfo se Ghana bebi e de ye moja ekoto ana ye di ko sie no eye blood bank no wo mo de abetu dwa se moja no e wo fom ye bi se o manfo adwen kire se die na mo feel se ebetimi ama Ghana ye moja ye de akogu blood bank no ebetimi akofom de entia ebe mana akofom ne se eyem se ye mpenifo no bebre wo ho na ebia moja no moton awe chire because me keep fit me join keep fit club and moreover no ye course programs na etwi moja me yire ko wukura na nsen kura na although me kotwima hospitals na me card me twima 37 me ya me kotwu 37 mama me card say card we bibi tumi a e bia sebi menje me mfa nko hospital poda me yire ko wu na nsen ya kura no medical card ncham so me wo mo say o for emergency me sa donative no one enti minim de enti a sa nyama ne nya etumi ya donation ba ba ko so mo nko reach hospital omo just 5 minutes omo hwe pin for dodo omo ba ho edi pressure ma omo husband so omo betwi moja the den na ye betimi atena ma we aka say moja short me nti I say the reason why it me ban is a nti ye mpeni for no omo ye di omo di blood ni say no omo hwe ho ye because to me ensa sa because ye nyina ye twi moja ne go say in case of emergency bi ba ye okwema no mutumi mbuaye nenti a mema moja na akofem sim se bia na obi suro se wiase ya ehye bia na akade ede be ma wo no ukotwe moja nto wi akade ede be ma wo no bia na entumi take long time entumi recover enti bebre na entumi mfa wo ho hyem mi ze mi dia mi ntwe bi da mi suro se bia me kotwe a ye nya hwe me just one day na bia na another day na be ma me fet enti mi so mi entumi nya kwanza bia me kwakotwe bi enti na metumi short na yarefo nso e dose bebre obi owa onede be 2 bottles ana 3 bottles nti e ba ne sa pa betuma ashoto o se okwa omo be check wa hwese ya de a obetumi atwe untimi a ye ma ontwe nti ade na on test nko do try ma dwin de na misuro nti na ma ntimi nya kwa nko ihuni film what I say o watwe moja da o matwi moja bebre enye sesisi a matwi moja bebre matwi bo ye former hospital Akufo-Addo abubu no ewo polyclinic labadi de no oho de matwin bebre ansa na 37 obi kura ka chem say ebia ni yire kura anyim na mo check him na moja okay me so mo twi me da wo na matwi ama nipa no nti moja de matwi bebre ene say so bi anim odwin nipa na oyema na onsu say me ya de wi ama no nti no moja de matwi bebre why emfaso amunya wo moja twe ho no mo ye okay ukotwe moja unya mfaso mo ye okay o se me twi moja me nya mfaso ana me twi moja de mfaso be na me nya mfaso bi a enu nti na nkotwe no enu nti na me nkotwe sa at least cry bi ana me twi moja na bi ana beji kakra ana se ya ema me de me hu be hyem na matuma akotwe na bia na okotwe na bia na ana my medical aka no bia na moja na oni mfaso bi on okotwe moja me mfaso first na enim say maybe a wo yare a na wo ba hospital na bia wo short moja o metimi dia amawo bia wo kita o card say watchi moja but since me started to moja no me jan home baby nkan say manya mfaso bi say because me go hospital and omo ma me skakudo bi say e utwu moja dis no yen jiska all right na je so manfo adwenkyere eno no trotro no ayema e wo chado
taxi station me a me di mate e wo car me passengers e na wa omo ya driver for but na dem mu di passengers wo me car mu se trotro ye ma mate ne agi so se awe